džematu ugostimo i poželimo dobrodošlicu našoj braći i sestrama ovoj divnoj omladini Bošnjaka iz Njemačke, koji su ovdje došli sa svojim roditeljima, odnosno sa svojim uvaženim i cijenjenim našim alimom, našim muftijom, profesorom Pašom Efendijom Fetićem. Mi iz više razloga imamo potrebu da kažemo za ovakvim i sličnim susretima i ovakvim i sličnim druženjima. Mi smo bili u prilici da prije nekoliko godina zajedno sa jednom grupom naših imama posjetimo džemat Kirketek i da izvedemo tamo jedan program i zaista osjetimo jedno njihovo veliko gostoprimstvo i doček koji su pokazali i želju da naravno ova komunikacija među nama, Bošnjacima, bude još bolja i kvalitetnija. Stoga smo mi danas jako zahvalni što su oni u prilici da nama uzvrate tu posjetu. Naravno, gledali da nas ima ovdje malo više prisutno, ali evo, ne želeći nas posebno kazat ću da mi inače nekako nismo spremni se odazvati na te skupove onako kako bi to zaista trebalo i koja jeste stvarna potreba, pogotovo nas, Bošnjaka koji živimo ovdje u Bosni, u kojoj i kolikoj mjeri, moram iskreno biti, da kažem, zavisimo od te bratske pomoći naše braće. Ja koristim priliku da činim dovu za njih. Dakle, da molim Allaha dželešanu da ih nagradi za ono sve što su činili i pomagali nas u proteklom periodu, a kazat ću iskreno, to sam kazao malo prije kroz razgovor s njima, da bi sigurno pola naših džemata ovog trenutka mi zatvorili da nije te svijesti i želje naše braće koja se nalaze širom zapadne Evrope, da i ovdje budu članovi kod nas i da nas na taj način pomogu. Jer mi znamo koliko je naših Bošnjaka vani. Stoga, zaista, mi evo preko njih, preko našeg uvaženog muftije, Paše Efendije, želimo im prenijeti svima selame i poruku, dakle, da ih nismo zaboravili, da znaju da imaju svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, da imaju svoju braću i sestre ovdje i koliko god njima bilo tamo lijepo, oni znaju sigurno duboko u svojim srcima, svojim dušama, da im je u Bosni najljepše. Stoga, evo, ja neću oduzmati mnogo vremena našim gostima koje rado želimo čuti, a poslije programa koje će izvesti ova naša omladina, onda će nam se i obratiti naš uvaženi i cijenjeni muftija. Pa, evo, ja ću sada predati mikrofon omladina. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
gospodine. Zadaća je danas naša, da grijemo srca vaša, da vidite svojim tijelom, nek vam je vedro čelo.
Jedna mala grupica davne, pa ne i tako davne 2000. počela je sa ilahijama. Nismo znali ni tačno govoriti, ali trudili smo se. Trudili smo se da budemo bliži Bosni i Sandžaku. Trudili smo se da kroz ilahije učimo, da bar na taj način budemo prisutni. Da u Bosni dijelimo radost i tugu sa Bošnjacima. Skromno, ali mislimo da smo na tom putu uspjeha uz pomoć Allaha Đelešanohu, uz našu pomoć i našu želju, pa ocijenite sami. Ljubav svoju ti si dijelio, rukom svojom sve si uvijek milovao.
Sada pozivam naše
Vaša generacija udarili temelje
kad god krenu samostalno da mu uređuju svoje odnose, vidite šta im se dešava. Zavade ih međusobno, biju se, kolju se. I šta se dalje dešava? Mi smo narod od neka 2 miliona stanovnika. I mi smo, alhamdulillah, hvala dragom Bogu, ipak na zelenoj grani. Ali nastavit ćemo i moćemo naprijed samo ako svak bude radio svoj dio posla. Braćo i sestre, neće nas sačuvati reprezentacija Bosne i Hercegovine i navijanje. Neće nas samo to. Lijepo je i na svaki način kada se širom Dunjaluka vijori simboli Bošnjaka Bosne i Hercegovine. Ali mi moramo organizovano raditi. A to organizovano rađenje jeste da izvan Bosne i Hercegovine i Sandžaka uspijemo sačuvati bošnjačku porodicu koja je na temeljima dini islama i naše tradicije. I ako to sačuvamo i naše organizovane džemate, uspjećemo da ovu generaciju odgojimo i da ih poženimo i udamo kao bošnjake i bošnjakinje, muslimane i muslimanke. Da oni sutra porađaju djecu koji će znati za dragog Boga, koji će znati za bosanski jezik, koji će znati za svoju Bosnu i svoj Sandžak. Time ni malo mi nećemo biti loši stanovnici i građani Njemačke, Danske, Amerike i kud god hoćete. Zbog toga smo, braćo i sestre, evo organizovali ovo naše putovanje, ovu našu ekskurziju, koji evo danas je ovo 8. grad ili 8. mjesto, 8. destinacija koju posjećujemo. Bili smo u Cazinu, u Cazinskoj medresi, bili smo u Bihaću, na Islamskom pedagoškom fakultetu, bili smo u starom bosanskom gradu Jajcu i Omišlju, bili smo 4 noći u Travniku, u Travničkoj medresi, bili smo u Bugojnu, posjetili Islamski centar i medžlis, bili smo u Novom Travniku, juče smo bili u Sarajevu i obišli znamenitosti, da kažemo, Sarajeva. I evo, na povratku danas smo svratili ovdje kod vas u Sanja iz, naravno, nekoliko razloga. I što nam je na putu i zbog toga što imamo džematlija Sanjana. I evo, naravno, kako je kazao i glavni imam, koji su aktivni kada je u pitanju Bori islamska zajednica i kada su u pitanju džemati. Braćo i sestre, dobar dio vas znamo kakvi mi gore u uvjetima živimo. Ako bi vam samo ovu djecu predstavio, vidjeli bi da je to Bosna i Sandžak malo. Ako imamo od Novog Pazara preko Tutina, Rožaja, Berana, preko Mostara, Sarajeva, pa sve evo preko Sane do Cazina. Imamo naših džematlija i imamo ove djece. Vidite, braći i sestri, mi često ovdje mi u Sani pa imate džemata gdje su ljudi, da kažemo, starosjedioci, pa dođe nekada na neki mimoilaženja. Mi gore imamo, znači, Bošnjake iz svih krajeva, na okupu. Šta nas veže? Veže nas vjera u jednog Boga i veže nas svijest o nama, Bošnjacima, našem jeziku i našoj tradiciji. I nastojimo da to gajimo i da to čuvamo, da vezujemo našu djecu i naše ljude za našu domovinu. Nažalost, mi nismo bili u prilici da dovedemo komplet ove odrasle gore, zbog toga što često puta mi Bošnjaci smo spremni da negdje i pare, pa i godišnji odmor upotrebimo, znamo otići po 300-400 km za neki svoj čej. Međutim, kada su pitanje ovako važne, poučne stvari, onda je neki mali razlog pa da ne dođe. Čak ovi vaši Bošnjaci, ovi penzioneri koji gore obitavaju, pa nekad ne znaju šta će o sebe po Stuttgartu, Frankfurtu, i redom. Ja im kažem, pa Božom dao, hajde da se organizujete, evo imate tu Njemce, vidite kako su Njemci penzioneri organizovani. Hajde pa 7 dana prođete kroz Bosnu, pa 7 dana prođete kroz Sandžak. Pa zar nije žalostno kad meni moj Ušivljanin ili Cazlinanin kaže da je jedan put u životu bio glavni grad svoje države. I to
najlakše, vjerujte, najlakše pljeskati jedan, ali zadržati jedan nivo, to je teško. Evo vidite u sve u sportu, vidite, ajmo, kažemo, i reprezentacija dođe na jedan nivo, pa odmah dole. Tako je u svim poslovima, pa evo u ovoj našoj misiji islamske zajednice koju činimo. Hvala vam što ste došli da podijelite s nama ovdje u ratu, što ste nas dočekali. Ono što od vas tražimo nije puno. Tražimo da nam učinite hajde. Da nas Allah Đelešanu pomogne da na tim prostorima Zapadne Europe i Njemačke da očuvamo naše porodice, da prosto očuvamo dušu, odnosno din islam. I da ovu djecu vezujemo da ne dolaze samo sa svojim roditeljima preko ljeta kad se često ovdje ove kampanje, ove važne puni, kad se njih malo šepujemo sa onim Mercedesima i tako dalje, nego da dovodimo djecu u ove medrese, djecu po 10 dana, da vide kako se ovdje žive, da malo ovo znaju i mi koju sađemo da prošire i da se na takav način više djecu, pa time ćemo mi od ozgo pomoći da preko ljeta medrese i medresanski domovi ne zjape prazni i medresama dobro i nama, odnosno našim porodicama ako Bog da inša Allahu teala dobro. Molimo Allah Đelešanu da vas pomogne na putu dobro. Rekao sam i znam što sam proveo agresiju ovdje u Bosni, sasvim poslije i sanjani i toku rata i iza rata bili poznati što se nas tiče makar u mom džematu Dejava radi, sanjani su čestiti aktivni, pa je prijedošćani možda tu malo zaostaju, ali bit će ako Bog ne dobro ako samo mi dadnemo o sebe dio posla, onda će ako Bog Allah Đelešanu dati i krenut će naprijed. Hvala vam, salamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije nego što proučimo dobu, ja ću još jednom iskoristiti priliku da evo ovako zajednički uputimo dobu Allaha Đelešanu, da našeg muftiju, našeg Enesa, sve njegove saradnike, ovu našu prekrasnu dječicu koju Bulbule, naravno i ove naše sestre koji su ih predvodili, koji ih obučavaju ovako lijepo, jer kažem, ovo je veliki napor, zaista je veliki trud kojeg mi ovdje u Bosni često puta nismo svjesni kako i na koji način oni uspijevaju za Allahovu pomoć da sačuvaju sebe, da sačuvaju svoju vjeru i islam i da sačuvaju ovu svijest o svojoj domovini Bosni i Hercegovini. Ja se nadam od Boga da će se ove naše posjete i komunikacije nastaviti, da ćemo i mi biti u prilici ako Boga da i njih ponovno posjetimo i da na taj način svi skupa damo do znanja da smo zaista jedinstven umet, da smo narod koji se poštuje, cijeni i voli upravo ono što je kazao naš uvaženi muftija. Islamski most je na neki način postao malo, dakle
posjetu, odnosno ekskurziju koju smo organizovali. Danas je otprilike 7. dan. Započeli smo posjetom medresi u Cazinu, gdje smo boravili 2 dana. Nakon toga smo posjetili Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Posjetili smo stari grad Jajce i džamiju u Jajcu. Nakon toga smo boravili u Travničkoj medresi gdje smo boravili 4 noći, a zatim smo izveli program u Novom islamskom centru u Travniku na Kalim Bunaru. Posjetili smo Medžlis islamske zajednice i Islamski centar u Bugojnu. Zatim smo posjetili također Novi islamski centar u Novom Travniku. U petak smo posjetili Sarajevo, odnosno Gazi Husrebegovu medresu, Gazi Husrebegovu džamiju i Gazi Husrebegovu biblioteku. I evo danas smo ovdje u Sani, odnosno Medžlisu islamske zajednice Sanski most. U svim ovim mjestima smo izveli po jedan kraći program, a naša namjera i cilj ove posjete je bio da naše učenike, našu omladinu upoznamo više sa gradovima u Bosni i Hercegovini, a posebno da ih upoznamo i približimo im medrese, odnosno način nastave, učenja i boravka učenika u našim medresama u Bosni i Hercegovini. Mi smo danas jako Allahu dželešanu zadovoljni i sretni što smo bili u prilici da ugostimo naše drage musafire iz Njemačke, naše Bošnjake, na čelu sa muftijom Pašom Efendijom Fetićem, profesorom i njegovim predsjednikom Enesom Seferovićem, članovima odbora, ovom prekrasnom omladinom, ovim lijepim bulbulima koji su nam izveli zaista jedan divan program i pokazali da su to zaista osvješćeni Bošnjaci koji znaju ko su i šta su. U jednom trenutku smo stekli dojam kao da oni nisu u dijaspori, dakle kao da su ovdje u Bosni iz nekog našeg susjednog grada. Nismo nijednog trenutka osjetili da je u pitanju nedostatak jezika ili kada su izvodili ove ilahije, kaside i recitale, jasno se pokazalo da oni, bez obzira što su daleko od Bosne, ali oni žive Bosnu i da jednostavno osjećaju u svojoj punini, u svom srcu i duši, a prije svega žive našu vjeru, din i islam, što je svakako ponos svi u nas i naše veliko zadovoljstvo. Mi smo kao Medžlis u prilici da znamo da imamo naše Bošnjake razasute na sve 4 strane svijeta, da su mnogi od njih daleko od svoje domovine, svoga grada i da u svakom slučaju smo ponosni na to da nisu zaboravili svoj Sanski most, da su pored svojih obaveza i svojih dužnosti koje izvršavaju u svojim džematima, da su tako prisutni i ovdje kod nas. I mi im se zbog toga neizmjerno zahvaljujemo i molimo dragog Boga za svaki trud, svaki dio svoga novca i svoje žrtve koje ulože za svoju domovinu i ovaj svoj grad, da je Allah dželešanu neizmjerno nagradi, jer sigurno nama mnogo olakšavaju ili, da budem iskreni, bez njih bi bilo upitno naše djelovanje i funkcionisanje na ovaj način kako to činimo do sada. Stoga ćemo mi i u daljnjem periodu nastojati da ovu komunikaciju još bolje ojačamo i učvrstimo i da se češće posjećujemo i razmjenjujemo naša zajednička iskustva za dobrobit naše vjere, din islama, naše domovine Bosne i našeg bošnjačkog naroda. Stiš potom opet bismillah, kad obučeš nešto što ti Allah da, ponovo pre toga kaži bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.